Nasi isinkwa sakho lesivela kuNkulunkulu wakho lokuthandzako. Ngako-ke vuka udle encwadzini yaDaniela 6 verse 10. Wathi kube Daniela eve kuthi sekubhalwe lo mthetho simemetelo, wahamba waya ekhaya lakhe ekamelweni lelisetulu. Wahamba waya ekhaya lakhe. Akayanga kumbe kubangani, akayanga kumbe kuyawukhuluma lendzaba ukuthi sekake ahlale ayicoce. Waya ekamelweni lakhe, waya emfihlakalweni yakhe, ekamelweni lakhe lelisetulu. La khona nalonconcothako bekangafikeli khona. Wahamba Daniela wayawutifihla kuleli kamelo. Wentani makafika? Lapho emafastelo akhona abevuleka ngaseJerusalema. Bekathi mangala kulendlu Daniela abone ngaseJerusalema. La athi khona ukuthi ngala kunebukhona baNkulunkulu. Abeguca ngemadolo kathathu ngelanga, athandaze, abonga uNkulunkulu wakhe. Uguca kathathu nje Daniela akaphakamisi lizinga lemthandazo, uphakamisa kubonga uNkulunkulu. Daniela ngazuthi le ndlela lenta ngayo ngathi akeva lutho kuthi hakunesitha na, abafuna kumcitha, abafuna kumbulala. Ngazuthi akeva lutho, akagijimi, akatatateli. Futhi-ke lamangalisako lamanye amagama ngilawa lathi, abeguca ngemadolo abonga uNkulunkulu wakhe njengoba abevame kwenda ngaphambilini. Makumele ucabangisise lamhla nanga emagama lathi, ungezami kakhulu, yethemba kakhulu. Don't try hard, trust more. Mangabe khona lobonako ukuthi hayi cha, tinto ngathi tisethiwe, ngazi ukuthi isimo siya ngekushuba, tinto tiya ngekubhetsa. Don't try hard, but trust God more and relax. Ungasebenzisi energy yakho uzama kuphakamisa lizinga against the enemy. Sebenzisa i-energy yakho kwethemba uNkulunkulu, khona utophumula ngoba kuphumula uyakudzinga. Uyabona uma ungumphathi emsebentini, bakhona labasebenta kakhulu ngemandla, kumbe wena usebenta kakhulu ngekucabanga ngengcondo kunekusebenta ngemandla. Kulesikhathi ngesikhathi ubona ukuthi sitha kwangazuthi siphakamisa lizinga, wena phakamisa kwethemba uNkulunkulu wakho, ungagijinyiswa sitha. Ungabese sewuthi angente naku ngoba sitha singihlasele. Trust God more. He knows what to do. Daniela akazange aresponda ngemthandazo towards the enemy, but he responded towards God. Umthandazo wakhe awuthinzani nesitha, umthandazo wakhe ugcwele kubonga uNkulunkulu. Daniela uvula lifastelo, bekathi lelifastelo lalivulako akafuni kuba sendlini lelifastelo litawuvuleka abone indlu yetitha, ngoba utawusuka athandaze umthandazo wekushaya titha, wekwehlulekisa titha. Daniela wavula lifastelo lelibheke eJerusalema ngenxa yokuthi lokumcoka esikhatsini la kune-pressure khona, la ubona khona ema-threats esitha, budlelwane bakho naNkulunkulu bumcoka kwedlula kwehlulekisa sitha. Cina enkosini nasemandleni ayo lamakhulu kunekuthi ucine emandleni ekulwa nesitha.
Daniela wavula emafastela. Focus your thoughts on God. Ngiyona ndlela yakho le yekuvula emafastelo. Inhlitiyo yakho, imicabango yakho yibhekise kuNkulunkulu. Lulwimi lwakho alugcwale tento taNkulunkulu, lungagcwali tento taSathane. Lulwimi lwakho alugcwale kubonga, lungagcwali kukhonona. Lulwimi lwakho alugcwale kwethemba, lungagcwali kwesaba. Ingcondo yakho ayigcwale uNkulunkulu, ingagcwali lokusitha lovile kuthi sifuna kukwenda. Utabane kuthula ngoba lokhu kutawukhomba ukuthi you are trusting God more than trusting yourself more. Uhlale ubusekile ngalamavi. Amen.